U današnjem videu proveo sam 24 sata u kući od snega. I ljudi, kao što ste već mogli da vidite, napolju je pao sneg, a mi ćemo u današnjem videu da provedemo 24 sata u iglu. Znači ovo je najluđi izazov do sada, ja mislim. Zato ćemo preživimo 24 sata u iglu, znači to je snežni iglo koju ćemo mi da preživimo. Možda se zaledi, možda budemo ovako zaleđeni ujutru, šalim se, neću. Znači ja ću sad da vam snimim, znači sve ću vas snimiti što budem pravio iglo, što budem gađao kerove, šalim se, što budem pravio iglo, što nebitno šta, znači sve ću vam snimiti i provećemo 24 sata u iglu, a mislim. I evo ga ljudi, kao što možete vidjeti, sad sam krenuo napolje, obukao sam se, znači izgledam ko retard, ali nema veze. Ovdje neki labudovi se deru, neki vukovi, homogker sere, tako da, kao što možete vidjeti, jako je dobro napolju, jako je pozitivno i super. Tako da, ćemo sada da vidimo gdje ću ja to da postavim. Najvjerojatnije ću da idem da pravim kuću tamo da sam pravio ono 24 sata, ne smijem da izađem iz kruga. Tako da to ništa nisam bio raspremio. Ujebote, Vuk me bio, ne, ker, fuck. Zajebava se mali, nemoj se napadaš. Ljudi, evo ga sada ljudi, kao što možete vidjeti pada snegu, ja sam poneo fantomku da se prekrijem, da me ne prepoznao ovaj ker što skače oko mene, inače on je moj ker, ovo je neki došao ciganski. Tako da, nadam se neće nešto napasti, mi sad možemo početi da gradimo kuću, to je iglo. Evo ga ljudi, kao što možete vidjeti, ovdje ću negdje da sagradim kuću, ovdje, zato što ovdje ima velika rupa. Ili ću negdje tu da sagradim kuću kao što možete vidjeti, pa ću ovdje negdje da bude kuća, to je stiglo, da bude dobro i tu ću iskopam možda malo rupu da bude, kako se zove, bolje, da mogu veći da napravim, tako da sad imamo kakav je sneg. Ljudi, znate kako je dobar sneg, znaš kako se stiska, gledaj ovo, gledaj, opa, gledaj. I ljudi, tek je gotov ovaj prvi krug. A treba napravimo, znači, cijel ovaj krug. Pogledajte kako je samo ovdje lijepo. Nije baš toliko napadao snijeg, ali je dovoljno. Tako da mi sad jesmo napravili tek jednu kuglu, a treba još tipa 10. Bežiker. Tako da idemo da pravimo još kugli. Evo ljudi, malo da se obavestim, kao da se obavestim, bravo. Evo ga, tek je drugi ovaj gotov. A znači treba da namestim još ovdje tipa 2 ili više i onda napravim cijel krug ovako. Evo ga ljudi, treća kugla je sastavljena. Ne mogu vjerovati da je treća kugla sastavljena. Idemo malo sada je spojimo, da se ne raspadne. Evo ljudi, kao što možete vidjeti, malo obaveštenje. Ovo već pola sata radimo ovdje, ovo pravljenje, tako da pogledajte kako sam ovdje napravio. Znači, ovdje će da budu vrata, ovamo će sve da bude okruženo i bit će krov gore, naravno, da mi ne upadnu neki labudovi. I ovaj otiši cigan, pobegao mi ker, šalim se. I kako se zove, ujebem ti pašću ovdje. Tako da, idemo sada da završimo to, javimo se malo kasnije kad završim i kasnije počinjemo 24 sata izazov ovdje. Evo ga ljudi, donio sam mi kolica malo. I evo ga ljudi, ovo je to iglo. Evo ga ljudi, napravio sam iglo, to jest nisam ga dovršio do kraja. Ne znam da li će vam se svidjeti, ovo je bilo dosta teško pravim već 2-3 sata ovo kako sam počeo snijam. Tako da, sada ću vam snimiti kako izgleda to iglo. Što da vam kažem, ja ću ga dovršiti još malo do večeras, tako da ovo je samo da me ne padne nešto na glavu, tako da ide. Evo sad dođemo unutra da vidimo kako to izgleda. Inače, jako je blatnjavo ispred. Tako da, vidjet ću k'o debil, lol. Kao već nisam, bravo. Evo ga ljudi iznutra kako to izgleda. Nije toliko ni loše, ali nije ni dobro. Još tamo treba da se zagradi onaj prozor i to treba zagradi, to ću vjerojatno zagraditi do večeras. Idemo ljudi, ulazimo. Ojebote led. Baci telefon u vodu. Kaljevo.
Kaljavo! Ne, ker! Šive! Znači onda uđe u kuću, mršu pizdu me. Ajoj, ljudi. Mnogo je dobro, samo da nemam oko kaljava. Znači kao što možete vidite, sada sam... Ne, beži tamo. Evo mene ponovo snimam kako je unutra. Beži tamo, vidi ga što viri. Poješće me, vuk odlak, ljudi, ne. Šalim se, šta se traumiram, bravo. Vidite ljudi, pa nije ni loše toliko ovdje, zagrađeno je, dobro je. Pogledajte ljudi, imam i krov i blato ovdje u svincu, šalim se. Pa nije toliko ni loše, ovdje ćemo provedemo 24 sata, beži tamo. Znači, ovdje ćemo provedemo 24 sata, mnogo je lepo, ješće sneg. Inače, ja ništa nisam donao ni da jedem, ni da pijem. Jako je lepo ovdje, inače rekao sam česti ovako sneg. Ali nisam donao ništa ni da jedem, ni da pijem, to ću te kasnije doneti. Ker me je napustio i Ker je otišao, neće ni onda bude ovdje u ovom kurcu. Tako da sad ću malo da uzem ako ove zidove. Sad će malo ljudi da vam snimim iznutra kako to izgleda ponovo. Ajmo idemo, ulazimo, znači vidi kako sad izgleda bolje, zagrađenije. Mnogo dobro. Tako da vidite ljudi kako je tu lepo zagrađeno, ciganski. Tako da, ko nema kuću neka se naseli. Jebem. Evo me. Kupam se u blatu ljudi, prvi put se kupam u blatu. Vidite ljudi kako je kaljavo. Ali vidite kako se sad dobro zagradio. Vidite ovdje ima neki snažni patuljci. Ovdje malo krov. Vrata su dobra, ne može kerovi da uđu. Samo ja mogu što ja neću ker. Ljudi, sad svečano krećemo 24 sata u iglu i bit će mi jako lepo ovdje uzbudljivo u ovom blatu. Tako da krećemo 24 sata, ako poželite mi sreću napišite u komentarima jesam i možemo da krenemo. Par sati kasnije. Ljudi, kao što možete vidite, evo mene u mojoj kućici. Sada je već oko 10 sati, nisam snimao dok sam bio toku dana, ali nema veze. Znači ja sam sad ovdje u kućici, znači nećete vjerovati kako je retardirano, samo čekam da mi padne neki pauk na glavu. Tako da sad ću vam snimiti malo kako je tu unutra i šta ćemo da radimo, to ne znam šta ću da radimo uopšte ovdje. I evo ga ljudi, kućica moja, ja sam sad ovdje u mraku, kao što možete vidjeti malo je mutna, kao ne znam zašto, telefon bi bio u blatu danas, ali nema veze. Znači sad ću vam snimiti kako je to napolju, kako to napolju izgleda, jako je mračno, ali nema veze. I evo ga ljudi, kao što možete vidjeti, ovo je pogled od napolja. Znači ovo je dobra ova rupa ovdje. Ova rupa je dobra gore, zato što mogu da uzmem telefon ovako sa stativom i da ovako vidim da li ima nekoga. A nadam se da nema nikoga, tako da vidite kao što možete vidjeti. Ova rupa jako je korisna. Nije za džabe ta rupa, a kao korisna ja nisam zagradio, bravo. Ovdje vidite kako je lepo ovaj plafon. Nadam se da ne skoči neki pauk na glavu, ali neće ja mislim. Vidite dobro, ali mislim da se dobro vidim. Ovdje je jako traumatično iskustvo, šalim se nije traumatično, ali nema veze, nadam se da se dobro čujemo, ujebate. A pogledajte ljudi ako vidite uopšte, šta ga je ovdje blata. Znači ovdje blata ima, znači ako hoćete da uzmete blato, ovdje imate koliko hoćete, mnogo ima blata. Tako da moram tiše da pričam, možda doći neki drekavac, pošto ovdje je groblje pored. Tako da moram da budem malo tiši. Ali nikome ne može ništa ovdje, realno, pogledajte kako je ovo sigurno, op. Znači ne može da padne, znači to je najsigurnije. Par minuta kasnije. Nije im baš sigurno napolju. Tako da... Ljudi, nešto je ovdje. Ljudi. Ja u vodi, ljudi, idu u pizdu, ma. Ja sam vodeni čovjek. Ljudi, ajde da vidimo. Gledajte ovo. Bile su suve kad sam krenuo. Šalim se. Pokušao sam da zaspim, a onda se desilo ovo. Kaljava mi kuća, gledaj. Sve je crklo. Ljudi. Opet se nešto čuje. Mislim da je vreme da bežim. Mislim da je vrijeme. Mislim da neću raditi ove 24 sata. Što mi se nešto čuje, nešto šuška. Ker me napustio, znači nije Ker. Jednostavno plaju Kerovi. To je brate, ovdje jako strašno. Ja moram da napustim ovaj broj. Moram ti izađem, ljudi. Nešto se čuje non-stop, ljudi. Znači, na 3-4 sata ćete iskočim iz kućice. Poželite mi sreću. Idemo
Ako se najbrže poveći, ne kroz vrata. 3, 4, sad. Fuck, ljudi, ne. Ljudi, moram da bežim, ljudi. Jebem te,